Samtang Palonpon Mayor Romisbak didahiton sumalahaiya, gimbubuhat nga political harassment, tikang hanwaray basihan nga mga akusasyon. Ha-report ni Maria Arlene Gabon. Nagpakita lagi hapon haniya kakalmante ngan pagtapod nga magahadi og pamamatian hito na ada ang mga natutungdan, labi na adton iya political supporters kung ano ang tama nga naada legal nga pagtagad kahuman magpaluyo nga ginlalabay ha iyang akusasyon tikanghan kuno paglabot hinihintuna nga Timberland ug an gintutudlok ni Representative Richard Gomez hani kaupat nga distrituhan Leyte nga pagguba ni Palonpon Mayor Ramon Oñate hiton kalibungan durothan gingagawas nga toxic waste tikanghan kuno chicken dressing plant ha Albuera Leyte diin inalmahan han alkalde yana andam nga ipakalkal agud igawas man niya ang kamatuuran tarihasan patutsadahan magbaralaod. Hiun niya tiha usa nga gindumara nga news conference in Nagsiring nga panahon na nga igawas liwat niya ang mga dokumento ngan iya panig nga parihas buwa nga waray ginbabasihan ang mga akusasyon ni Gomez kundi inin usa lang nga disenyohin politika. Ang pagkuha niya hin titulohan 3.5 ka hektarya ha Palonpon in umagihin legal nga proseso han ahensya ngan may authority hin paghatag hin land title. Sa 3.5 hectares ng lupa. On my side is, I am not a lawyer, but I am a holder of a title of land. It is a title of land. Whether it is timberland or hindi, di ba? There's a clean title with that land. So, may title yung lupa. As a layman, kung title yung lupa, practical. Bibili ka ng lupa, title yung lupa. Hihingi pa ba po kayo ng certification from the DNR that it is timberland or not? Hindi yata. Title na yun eh. Kung mali yung title, please, huwag mo akong gagawin masama sa mali na title. Samtang parte naman han ira planta Hindres Chicken in nagsunod na inihan mga ludayday ngan balaod diin sumalakan unyate kun may da talagud tinga lapses ginbabaton dayon ininira para makurhiran. Darahan ira compliance naghakot na inihin award ang nasabi nga chicken dressing plant tikang LGU DNR ngan DOH ngan iniin ginsisiguro nga mamimintener hangaran hito na pagproteher han kalibungan. Parahan balitang waray dadapigan, balanse ngan ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.